Adong bodong aku buru-buru do ba. Dong asahu taronnya. Dengarkan dong. Buru nam atarna Paradongan, Mak. Paradongan. Jadi marhalet do tu sada bawa. Oh. Diberekan let no burju. Hai bisa mai tanon. Pas sekolah hon itu ani. Mendukung Bayon. Si bawon. Olo. Satu Jakarta pas ipawura sekolah. Satu sarjana. Jadi digugu tang yang enggak tung jadi hal non gak bisa sarjana. Jadi memang jadi do sarjana. Jara dapat mergaji nebel gedo bawon. Ani Dukungan itu anu. dukungan itu ani. Mantap. HP Burju dia tuh, kan? berjudo. Ale di sisi hon si bawon mo ba itu dia. Sulit. Sila ya deh. Udangan Tadana. Auro no. Tadang Sidi pos guarna. Iya sisi pos. Sini pengguarna. Pos. Di pos apa? Di pos. Di rahot tunggu di Tunggu pos. di pos. Ale anong do tok ceritaku mo sa sonon. Nah, Tong do bagi do percitaan. perrude-rude. Oh. Jadi boleh kalau dua SMA mana? Ay na mga rato tong tuwa sontong. Na tuwa dari Huta. Hutano. Mga rato dito sa mana? Ba masih kola mana ning kalau dua SMA. Masih tanda may maduro sa buru-buru. Olo. Kira-kira 7 tahun lebih digijang lang. Buru-buru. Buru-buru digijang na. Alay buru ni Paradongan. Berarti ada butuh tilam bahwa bayaran. Oh, masih gak cerita. Mulai nak kendang jadi kan? Oh jadi do. Alay nung jadi justru kadang-kadang bermain. Gabi kasar do tong. Ay do, biri. Ay heran do si para marang kada aho. Sigo to. Bawon nanti. Jadi malaho, wah cerita. Sekarang lo cerita ko lay. Lupa. Alay gabi lupa yung mana? Lupa Alay mas suko. cerita. Alay sukun. Jadi mulai cerita ko nasi kung si. Adang marin na mahita. Ano pala Nah, ito? satu kejo. Jadi on bawon, kolong rohani itu tu bawon luar biasa. Didukung, dipaporkan tu pangaratuan, didukung uang kuliah, didukung sude, jala jadi tu bayon, jala sauk do alahon. Jala sepakat do alahon, mau do arong kana orang di huta, rupiah lagi. Arong sekolah di rupiah lagi. Jala baga rumah tangga alahon. Ang matong omat to. Ai, macam. Iki ba? Jadi tadi ko ma alani holong. Unak song sinakin. Buama yang benar. Oke. Alani holong. Lagu ni Freddy Tambunan. Tambunan. Ketorkan dong. Lang boy mana torida. Jugal-jugal lu tangga ni. Alami holong mido hasian upay na tarot jaro haki patoru sa sekolah di sitama ausian SMA suka tu Jakarta jolo karejo asa kuliah anggo balajo si akuta alani pogo sotar parbaga anggi iboto torap sotiga adung dope sulang amanga alani burjumi maholongan tu soto lapar husor holoki anggo alani ribur ni Jakarta boido mabai lupa alai gomosu tiup janji bosiro kami todi biar rohama putus sekolah ditongo soma uang kuliah daftar bayi naula o majua so tunggabe mabai haji tongau ala tangi yang midabot
sarjana Goyang marga Cina Balga Di lampu kini atau toko bahagia Saleleng ngolukia setia Rohai peso tumbuba Taida matuta Na tua-tuata Molo tunga dompe Todong na putus sekolah Lenggado urupata Di Dona Umarga Jadi gagal berhasil do. Si hasudu manunat. Oh, ya abang si bicara. Oh, pasti. Abang si bicara saya sudah tu pasti. Si hasudu man. Tinggal rumah tangga dalam orang. Jadi sepakat kali mau beda tinggal tu. Si Rodang do itu nih. Yo. Alani burjumi mahaholongan Tusotolak marhusor holoki Anggo alani ribur ni Jakarta Bohido mabai lupa Alai gomosu tiup janji Janji mosiro kapni todi Biar rohama putus sekolah Ditomo soma uang kuliah Tak termain aula o majua Sotunggabe Mapan haji Tuhan Alatangi yang mida botu mas sarjana Goyang marga Cina Balga Lampu kini atau toko bahagia Saleleng ngolukia setia Molo rumah mora Rohai peso tumbuba Taida matuta tua-tuata Molo tunga dompe Todong na putus sekolah Lenggado urupata Di Dona Umarga Molo tunga dompe Todong na putus sekolah Lenggado urupata Di Dona Umarga Molo tunga dompe Todong na putus sekolah Lenggado urupata Di Dona Umarga Jadi, marga. itu ending cerita Alani Holong. Enggak? Alani Holong girohani Alani kan bisa saling mencinta itu kali. Parbuni holong nih mak. Parboni Holong kita tidak. Baik itu todong, baik itu masyarakat, Iya. baik itu pemerintah setempat. Ya. Oh iya tuh. Dan tim Muspida. dan Kapolres. Ya.